O te fifia folo fa fataro fatu le rimanga o le afia fi na ua toe se fulu ma le 5 minute o na tale o le itu lai fitu. I le teimi a Madowi America, Americano. E le tari tonua. Mana tue pe o le atare lua le uli a Madowi au te roa, te roa la atare tonu Samoa. Ia au se mea o le te o la atare se fulu po se futasi po. Ia au se talia. Ya, ia lo to mare nga se fa ko po le tato por galambe. Mai lau fanua o peta violi California. Ele dei aso lulu, aso lo la fa le masina o yuni. Lua fe lua se fulu ma le limi. Ma le tua mai foi ele i fa am te le tato por galambe ma tato tra be fa solo sa au fa manilo la membre sugan li atawa. E tau nu mai lo i ngai. O le tato walu le te mi fa ngai. Awan tu langa foi o tato por galambe. No winga o le alo ia foi le tatou te ia e mal Blue TV o taimi maso pai por kalanga ia ale mano te le reke ia ile anga le nei faso solo tatou te sili le langi o te ofo lofa ma fa ta lofa ma lo le pale ma lo le langi ma ma se fu la le lei ia o le ma toi lo fanua California ile ai por pito tu o Victorville San Bernardino ia mai sia tu le tala ba ma fana e le matua vela ma ngu tau ma fana bi vela bi fa vela e le kwa vela ya le o gati tonu le fu fa si poli la le te fia fi le ba na via vito o le sia te fi fa lo le wa to ma to o va pe yo la mas ya e yo e tau te ya e for the first time wa a dole pia fo ya me se ku a do ti no va tu si pe le tala le tamma na mo ina ele ngata wa su mai Godfather sunga ali tawa ma fui ya ngata ile ya wai lau fa du fo yo mele ya le sunga ile le loya o le loya wa o to fa pale so so inga fa la ngai mo ta to por kra ai o to o ma mo to sil sil te le o me wa fa me loina sunga ya sa un se le ya so wa pe si pa pe lo ai ma tu o va ya la ngole tili tu tam tau lu sunga ni loya so fo mo ya pe me lo ta to por kra Ia, hawhelo e tui le, pa ia mana manu le, le tunu, i so se tafa loko, kono mawa mai nei, le fwoi awanana le tauta ia ewa pe fwoi le Blue TV. Ia, i tamama tina matua, tupu mai, ale ngata fwoi le, o ongu tofia le tua. Ia, hawhelo e fwoi lau to whawai mai, pa pe fwoi le sunga le ato, pafta yo le tatou tonu mai lau fanua le tonu fai mai malos mai mo fo il sanga le mo mar filem ma le tonu fo le fai mai free pafta le o ta ina mai lo so fo pe fo il tatou mo lang ya so wala khata wa ma lo so fo ma lo lang ma ya tatou fai fata lo fai le ngar le tatou ma te sidi le langi ya li atawa Godfather ya si so no ya o le wa e toi fo mai America a o le wa taimi Victorville ya si mai si pato fala inga lo su ya fa pe le lo su ke va ko programa o fa ma ya fa pe fo ya su ya sa u ya ni fo ya ko ka o pa ka ko live ko Victorville ni America ya o fi la fo ya se fo ya le manga yo ni fo ko a me se fo ya le tango ya ya ma kai mi fo ka ko ma fo kai kai ko ka ko pe o ka ko ni pa mo fi ka ko fe le mo le ka ko ni fe lo ngalo mo ya ni mo le ka ka ko pa wa ko le ya o ya ma ro se fo bo ma la ge ma tu mo ya la tu mo pai si la mo ko ni kai mi ka ko fram e fere va venga o ka wa ko pata de le wo ya primeiro teu boy na tatou mai fatasi na tatou atu fatasi ai ai se na tau umi na tau to fata di ai ya ona i fa fasini foi o le malen vale ai na tatu ko mai fata sia sa umi se e pega kon problema pesa o so nga kon pa sa le sa dong ko sa hiu su ka wong sa ka o ka ki asin ma ka ki o ka ki kakala ei ai mo ka ka mo umia wa umang fa ka ko lo kur ka yao
ala whakakali a kora o ke le loko kakalonga ninga malai fo mai le Ona fo langa o lela no fo langa me no musu langa ai ole mafu anga le na fo ele ni tatu plan yo mai fo ni unga ya wa ai awo ah ya de nada mo musu ya se isa mo ya kari banya wa Onga sa. Ke mo kauli fa ka ko mi ka ko mai e kale kusa kale iba wo kale o kasia e mo kauli fa wo o kemi o ka ko kemi e pa ya singa kusa ka ke mo moe ka kasi au kanga le o ba ba e wa baila e ro mga kwa ia kasi musi ai le lo le o ga ba ba ngi ya bitte Ole mela na utupu wa malu besi pasi mako mai kita si te so ba ni problem lang ole pato at dalay madu tema mai pepa ila ayo so no marita no palang anu mela na utupu na faile matu talana po ina wolo mo mer komiti e faile matu filo inga mo komiti tar piti e ba vea ba tula yer matu malanga tale riba feala tale ono wa ilano wa fa fa le duas ya matu mention le mo ke ndofo afale ono pesel lotu tawi male taw no umal tata vale ave no tata afale dio iyo o taw fono wala aurunga wala au le poture sa to fa le fionga de lipu ai pe tai mo te fa no watu te para pala ho ba ya ile kama ale pe fa to afi ana ni mo ya ke au yele asa kala ke le fai o le mo mau lo fa esa ole leia o ko kala menga na faka kia na ko ko ke le moi ya ngo ka fu kai kai ka ke moi ma faisi ya kan ya fa ya kai kai ngila ka kuai ni ka ke se ya ngo o ya ke ngo ko ka se ko fi ya ngau ka ka ya vai ke lua pe o so ka ya mo pisi ban ala kilo ya bis o kilo mo pule e fuara o sa ya bis mo pule e fuara ya o que mo veo por sa van por el lado sa van bis wala ko sa van ya ya usore wa alenta tu mai ale wa e fa mo tangata mama ya le fai ole teu fai me teu sekita tu wa leo ti tau wa fai po le ale tu langa le to de tangata tu mai e po tu le ya se ele au ma fuse mi orita tu wa lua ai le ole le fa fo mo ya le tu tu wa se tau wa ngai ka ko wa sound mo tu mo ta tu si dio le na mai me le ane le lo por fera fa inga va tu fa fo na tu. Let's go on a break. Okay, we're going to go on a short break. See to fix that to that to langale into fa ho ta tu. SMI. Malu le hatu o lo fea fio ai au kila ni usila e tausa i hia di la e sa moa mo so se whaatasi. E ala i alo ala no ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le while o loa i au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town i le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR
Awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Roots Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatu tuaina. A wale la foina o la container po so se wha muhodi e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e wha maria lotu. Ia i le Evenica Brothers, se mweko mai le kema. O mori fa malo mal fa titele. Ia i le tofa ia fa matuainu rest. Ma le tatu au whainga ruenga ale Eveni Pasifika ia upilana o tau sirisir mai. Ia au le tele ia sia matu tuninga. Le tua tasi le tatu sponsor manos. O le tatu prokalame. Pe tau i mare vevela o Amerika. Wa le toi mausa fusi wak. Ia, te lona o keili tatu wa ia, o le sound le tau ngarua ia le tatu o whaingarua ngalrite. Ia, le atua toi sau no mai na whaauaulau sau no. O le hase suringa mai, I know it's your first time in Victorville, but it's also first time in America. O ane nai suringa le tatu drive mai no tau mena na fi wa sila. E hei, kauna mea po i ngei rau, kauma mai, karua ile, malanga mo le kere ansu, awala kele le vale kako mai o ale lima lanes ele freeway o le motorway foi kaua ngai o kaua freeway no au kako i o kirangi ma usila o motorway o le kamini kako mai o laki kako mai kamili wala kasi ngai wala o pisi ya le muane o le wala ya makauri lima lanes ya mabao foi le bra o se vanga Paula le vaenga le mai tongo wa venga wa ye o le kwafa le toke o ye ke mire ko mai kwafa ya ma ko le fo le vaenga le kele o la o le kwafa ai la me bakal kele le siba pe se vai ko le ya ma ko fo la o le o le kwafa la o funga ka o la ko le yo ala no a funga ne su le vai ye le ala nga o la lo su sin se la o ma ai bol vai no kele la ia ya la ko sa bolo ma fu ke Victorville ya o se na fa kai vai ko ngi la vai ok por lim fa kasi ya me se le nganga le lofo ma le nganga ngalo fa kasi le ngaka le la lo ngi o te ya fa pena fu ka ko va na fa pa ki pe mai ka wa ya la to nei ya pe se nganga fi nga ma se nganga fa kai nga ka mo fu ngi ya la ko ka ko mo foi ya le nganga la nga kas fa kai ya la ko umala lo fainga so sana ko ka fainga bra ka ko se ko gole le ko ngel malaya nge kaya ya ole kele o sa ngi ngo fo sa bai ni si fo yo o au ka alo piti ke wa fa mo ya mo se fo ya fa ko ngo fri e ma fa le fa ka mo fa pe ya o se nga fi nga lo wa ko ka ka ma ka sia Alo fa pe lo lo se ki tatu sound. E loi, o ai tu mo sia ki uma mai o Amerika, Australia. Ai nga fa mai lo le ka le ki vai ko ma ko ki lia sa foku sa vai. Ile sound o va pe o tatu lana. Le va na fusi o e manai tanga tanta o le ana le la e se fa sa ta. Wa man tu ro yo pe ko fa ko pa sia la i pi ko ngi. Ai tu wai na bo watu mo tu va sa ila. Ma ka va. Ha le mu le nga sa foku mai nga le la. Iti tau sirfia nei la tam io e tau le ke le lo fai kala fa so pe o ka vai mo e fengul ko inga fai kala fa fo le mai sa mo so
le ai ia a pelo ia ba on mako ile le la bo fai kala fa wa ka uma sui lo ka ni ku si no ka fa ele se ne la la ivona pe wa ele ka di fesidi le la me la le le wole ka di fesidi o le lo fina lo fo ke filo o fan bonisi to vai to na ni so mi ti like o le mafuanga la yo le kali le fisidi le nga le ai se tunti e kali le fisidi e le ni evidence ma fai o kali le fisidi e o te tala no mo te mano i o ke isle ya esa ole yo ko ki akora pe pula ko fa kari ko fe mi oye su e yuka su e kai su e malai asa pa me fa ya ko mo ya ele le ya le wa a fatala fatala verme tabitila la mai mo mai fo ya wanga si mi te kamala ku fe whatever fo ai ai lan tanga te vai tu nga e fai mai ka ko ka ko sa a ar ka nga ka reng sa me oscar ya le ka ko ba buka o kia nga ka ko ba le matua ita oto e de vis tu basa matua inga pe o pele no pe nga pe ona o le la ma fo inga pe nga pe o le upe yo te to o le upe o kilo mai ka ma fa o le nga sa ni fe mo ki nga nga o va e lo i se kanga ka fo ka o ko ke mai ka ingo va ya mi pasa o pe upe nga o ma fa ya bang ni ka ya o to vai o to me na le na le pana na no mai o tanga tapi ta ifa le ma minu te la aski ai au o lo ina mio ma le tu uma o ka vai le la are ngala ai pa ka o pe le vai fala o mis também mis não que o mis não pe e faz ya o ka fia ko le ka kiso so ngi wa yo ba o mas lo ya sa vai mo lima fo ma ko fa ka ngani ya sa ko vai ka mo ben mele ka mo ya mo ka mo esi lo yo fa vai era ko fa ko se me si ben sa ya ole o te uana tala na faya o melpon e male tu no ka mai ke mai siata no sungar ke ina awal lava te fala mela ya fika ya la fai de ko ko mai ka fara ma loi ba to au fika ya la fai ngai ko inga fa mai ole fa ka vingi ku dei la o te ai te no de ba ni ma ko mo fa mai anga no fa ya sia pesa ngala ngi musike o fa bai la ki ngai ya fa bai a me no ba pe fio no sia ka ya o ya manuia o malanga manuia ya o malanga le to fat bivasa pe ya ma o malanga anto ya o manuia le yo le tua o le tala mo bua tau na si le ia fa i loa o tau fu fa i loa no te le o mai tau tu lo sunga no ia o le ua fa manini mai le e fio ngai fa msi si le quarry o le fa sa mo ngale le ia pol tu la ka fu le o se fa manini nonga le sa ta pa le fio nga i le fa si no finga palata e au mai se fa manini nonga o le tūlanga whatena. O ta oto mai ei le wha vai, ma le tūla whono whainga pa. Lo ta e ui, o lewa na e sa malaina ma pese e vai ngana. E le se isi a me lungo le wha vai. Ia e whaftai o le uwa i tu. Mangi ngor ka sa uwa ngar whamsingu. A whaia e le whai mai e le wha vai, a whai o le ngai me le wha vai, whai mea ngai. Ngoi ngara o le uta maua. Toru masina lu pata pena le palo. o le whainga le peo nei sa ngoi da so nei asiata. As I avai ai ni ngoi vai ngonu wha o le wha vai wha mole lava just to pale tu le atu. O le whainga le ale wha masinonga mo hunga sa mo ai tu sai ma le masi wha sili wha le wha vai i le mata ule onu wha. This is the win for the country. Ona o le wala bea i mai i le wha vai. Mai le whaonga se e survey interest ai la tau o lo mana o e whaatau nuku wha le tūla kono wha le tūla kono ina. Ini whai unga ina ini whai una o na lato manu malo oi. Anga wha apea ngi e se pe me i e se
ia le whamasinonga mai le muli tai le whabai, me i mana o mia mai le whabai. Ua le eila sea o ngā ko i se whabai o sara. O le manino ia ma le malama le whai upuonga wha le whai. There shall be a general election of the Legislative Assembly at such time within 3 months. Ele o iai se provisions, ele o iai se vaenga whapea me whai negotiate. Ele o iai fo i se vaenga whapea e iai se discretion to assist. Makua i sai mau lava ko inga maloma kua mana kung sa pausi e inga whapai. Inga o ko kasi sama. Inga o vaenga ng whae. Nga ua umang whakaakere parimengi o inga e whaikau mai ai le kolu masing. Within 3 minutes, ua kakau o ngai ai, ua maua mai le inga whainga pāloka le atunu. On meanga lemanga o mia mai longa wha, leanga i lea nga drag along lea kung. E kauma whai e sui le whaavai, i a serve le interest as e kangaka kokas. Or a few people, or a group of people, lemanga o i a sui a kuru whaavai, ya la ko o le mea nga ka mafai and yeah with great respect to the office of ngapara I feel sorry ile vaenga le public service ki Samoa because o le attach wa le kia teka vaenga le ka o mingi kia teka o le attach wa ma pa ha ku fa ngunga la fa pe o la ko le mingska pa o le mingi o le public service, o le public service sama, o la koe kaunga ninga le with pawale mea o le for your information, you know, vaenga le kia teka. E le ka kaunga songa abakang whakangunga whape, because e le ke ialu le komisingo whainga para. Su e se opinion wha le kula konga loia si, ma awala kusong longonga loia si. Some of these 15 people must have asked le commission of Ingapara do something. Or close le Konumasing, a Kauma extend. So it's a risk approach, especially Yale il Fabio. My Yakianga, my Poland. At the same time, I have faith. O ila polo o Kaikaia, Famsunga Samoa, Maile, Famsung City. Malvasinga whamasingonga I so se bae o lo la ko kun makai bae mo sabai regardless of what interest that you have as a person when it comes to constitution that document e makua ile mafai se singa sui ma lo mo foi nga set formula ka ningi la ile formula e sui ile fa fa which is o lenga lenga sui ba ka me bule 2/3 ol parliament. But even now, you see, Paliming, coming here, low mafaka. Oh, I got Coca Mafia, sweet, wally, if available. And that's the question. So, Kai, Olo, Yaide, the farman Malung, or pharmacy. In Ekulanga, Fenga, the crisis law is somewhat. This is a constitutional crisis. So, Ola, we are Fakai, the pharmacy. And I'm not. You know, directing is a kangaka ko kasi famasonga uila pa ul faul mo famasonga ul famasonga sil because it will have basis or bias. No, someone need to tell the country. Ul ali wing ul fa yu mo faul ul fa. And what does it mean? Ile kaimi u fa apel palming. It's not about 3 months and 1 day. It's not about 3 months and 2 weeks. It's within 3 months. O le mea vela nga le mo vai a kongi mo ke loa ngai ke loa a vea. Leo se o le aso lua iwa o oso. E fai ei le para, which is the weekend before the 3rd of September. Le anga o le 3rd of September. E tiu wai le kolu masinga lea pe a whape county mai le aso polo iu. So le mangama lo lea mo le kung. That's how I see it. This is the victory for the country, and thank goodness there is still integrity to the constitution level. Taylor from Ninoma, they are told by a leo Jeffia to a physician sungal lawyer. I am at a fish of Lingana. Eka wili malama ang lawyer seal. Manatua, yet that the lawyer understandable, pay fair enough. Let out auxiliary from sing of the Naparoka.
si a mai si clarification fa mai no a o le pe ia ngala ka fisili anga i le lo ia sili o le guardian o le fa vai a le ava ka pi ka lia le lo ia sili ai pa e lo se mea sa tau na batu fa pe le lo ia sili me mo kai o o le protecting al fa vai me mo kai fai le mere me fa vai la so fa ngala le to ever so ngalo E la mai kau kia usa se la o mai kau waku le asonga whai ni ka apule. E pei la wa o le fesili po se proposal ka waku le lo ia sili inga ia back up mai ia kia usa se. Ai kusa male sawa ko ia sawa. E ese kanga ka o lang ko ia me ia pa waka ka e le ka ngai pa waka whainga ngai ko inga kulang pa penge ia le miska whainga para ia po le palmia fo. Le le ka ngai ka ngai me wai. Ele vai se buscar na água e for cá, né? Aí essa oila e for ninguém vai ao for no esse, o coso vai a qual pure le cau cá o essa água, mas se bem le inga mas se bem na ele café ngai mole, o hunge mole pulang le ngo ka ko o pa for se o ka ku ka ora ko le kule mo le ka ki o foi ka le pepa papel le aso por con mais singa ma cara sport e kako lo mai pa ma ka sa fu ala ngai sa us prepa fa mer por ma singa ma ka fa ma nga ka smo ma fa ele fo nge lo yesi a fa pela le ma ka sa fu fo nge mo ya la so ni mai ye ka off ele ma constitution ye ka o pe fa mai pe ka si pe luas ele ka ka ko fu fa ngame al sa ola mai le no fui o curso ya foi eu me ensinar a uma nova área um e papel e ti sa o pa me ngira su fui a makan con uma assim na su respo bola na disso foi le ka o fisi po i so nga sa ni ngai ma la mai ka o wa nge ese me foi le sa papel ya na con uma assim na o ba so ni ma lo fa tai ya so fa ngalo fa lo tere wale ku wa ta o do wa tula o lo winga lo tu fi tu wa because o ta sila vai ngano wa o ina mai e ba sin na tatu fai proclame me su mai fa manino le tu o le kiu ke ko wa le lo yesi o le pui o le fa vai o le si usa o ke wa fa ma ka wa la pe fo le lo yesi na wo ko e so ko e o e kalia I mean to me I find you are well prepared e ka ma pui le fa vai e le la se me fa sa o e ko se me o fa msingo fa ma ha venga o fa msingo o la so fi ngalo le ba tali lo sili pe o la pele lo yesili I will answer in a way yes and no onga yes ai foi ma fuanga la yona on va ile yes yakia there's a pressure from the top me kongwa le la ngo ngai lo view ya compare isi democracy ya ngi pe sila Australia America the Attorney General sit or executive where the decisions are made and where the debates are happening in the executive. I dare the Okile Attorney General in the Parliament. So the payo kako ava pengi yo o lo finga longa ya o le pulo o lo kela ku va pe sia ka ele mfai me le lo kula. Often the manager or kakalikiri poke you will give instructions. And these instructions are like legal orders. Do something out. Go and find a way to resolve this. I won't if I made anything of it. So, lua ia vai mai ke vai. And olo fale amalo feel sorry le public service. Mai la koe ko ngale le i kofingi. Onga afapengi ke manga o la ile kangwe fa kingo fa kong. The alternative is you're going to resign. And afa pengina la kangwe faking, ole ha e faking on. Ile awala la nga o mai lo pul. So ole yes nga ole no. It's the same analysis. Onga ele ofa ape ole mo yo la yai o lo yesile konga ka di na constitution. But it's just like a hearsay. Or kanga kala holding sa onga le pawa. Ole palemia. Because it means kangan lo yisit. But imagine down pa pengi peyo New Zealand, peyo Australia, peyo England, peyo Kanaka, peyo America.
e sa fa ile attorney general i ko kongo ka pengika. Why? Because o inga e mafai ia yo ngai le freedom of attorney general e kala ngoa ko ai. He or she is a elected person, part of the legislature, and then he or she will be part of the executive. Because o kangaka ia nga mai ele akungu e whaia kula whomo. O inga ka kaunga piki mai e se lo yesi. Ele va pela la piki mai se kangaka kusa pele e se whainonga whalo ia pe ama. And it happens ia kungu. Pa o kangaka le lalo oe e wakua advice. And then it's you present the advice le ilumo le o kapinga. In order for the cabinet and the country, ia ni lako whamau maunga ngi whongo nga whai. The Attorney General will disagree in the decision. Kusa po langa votes in favor ili kapingika, pa olanga ia minute, ma vaenga uma whongkanga ale kapingika. The Attorney General lenga wakulanga nga pepa, teipo lumo al kapingika, ngaki le langolango ino. Le kauma whai e suit whapai. So, I'm up for it's like, you damn if you do, you damn if you don't. And that's really hard. Ele o yesi autonomy ole Attorney General e freely express sa ilanga ia view. Ingengi sila pe on me fele sa siringi ai le fiona le fai pule o mangi le ngau sau e kakopo kala me le sia fiafi. Pe nga teipo se li poki le Attorney General ngi sila. Ele kulanga le o siksengi alo ave se privileges pe yo pension nga kakamakua. E wha penga umalava le e pa ula lungo le Attorney General pe a wha pe le me whainga teipo. Pa wha penga ke kango le Attorney General e teipo le li poki ai avaku ia oe. It's subject to you as a Prime Minister. E ke kango e ave numal ka pengika. E ala kula le Attorney General ngal ngofunga fai ko wha pea leo pe pelo mai la o mingska ia kia. Nga whai mai o lela ave li poki le ka pengika o lela ave panmengi e lenga ke le whainga. So ole risk langa ole kulanga fo ole lawyer sili. Male situation le kai mingi. Ele ma fai fo ila lawyer sili ngonga fo singa le whainga o se mea e au ngoa male approve mai lunga. Whaftaia lau sunga loia mo le wha mani noi ngā le vaenga lea. O le isi la whawesili. Whawhetai o lea ta te whawai atu lau sunga I le li loia. Whawhetai o lea fo tatou to e sulu whanga I le whamasino. It's a repeat o le taimi lea sa tau sa ili e fo ise awanoa e whatuwina I le whainga malo le fast ua maea. Ona palo taina le atunu. Sa sulua I le whamasino. Nga sulu aku le au mamalu le malo tu lou le ofisa o le au le malo. Ia ele nama le laina. Manino asa moa silinga tali iseu. Salinga tali iseu. Ona o tu langa ia o le mingoia ko le o le fai mal se e tau iai. A o le fo wako e repeat. Le fo wako e sulu aku wa I le wha masingo sili. Tu lou le pa ia wha masingo. Wa so fina ngalo. O lea iai ka ngaka sasa, o lea iai ka ngaka o lea lau ke whaia lea mea tonu e tusa maala o le whaavae ma le tula whanolo sunga loia. Ele sela so nonga sieta pe ako reflect le mele sa kupu le paloko le lua felua kasi. Ani no o I fo I afa pe wa ave se maka upu le whaavae I le whamasinonga onga wa feke e ngai umal vaenga le I le Legislative Assembly whaapea I male official e malu malo. O I e loa mai ei, e leo whaaloalo ngia fo ingi kangaka, ia kula fongo sa la ko whaua. Not necessarily those who are there now, but kula fongo sa whau e la ko before them. And in other words, e lau ke leo whaaloalo nga fo ma give respect in the institutions of parliament. So they are using it for their personal gains. No whape ko ngaka fio mai alo fionga whai pule, fio mai alo fionga mingska, fio mai ai mai langa whainka o kamal malo. Onga iake au, o issues ngei, e le kakaunga o issues ngei o constitutions ile ko, pol whamasinonga. Pe a whaapea o lai whaalo alo ngia ila ko lo whaua kula fongo. The fundamental document o le kungu. Le ke le o keise sia ka kia lumal whamasinonga. Ao le kaimi lava e laku wa ise issue the constitution. You know, the Supreme Court will give respect that is due in the constitution. Ma kauma whai ai e wha malama lama, wha le kula fongo.
Onga ele mo ila kou ia bakua pa for the people. The constitution is for the people. Ko saila malau whaafsili whaafekai o lo iei kangaka o lo o lako whaamaongi le whainga o lako kiuke. Yes, pe a whaapea le kau ke wa ai le integrity o le kula whongo mana mele mga omia mai le kula whongo. Again, if we go to le vaenga ongo wha o le constitution, it's very clear. There shall be a general election. It means there must. There is no negotiations. There is no discretions whaapea yesesi e power e mawhai ngonga suia ko kasia. So, fuala iei, ole mea ngai avela o whaafkai le fionga le whamasingo sili, malvasenga o whamasingonga whaapea fo le office o whamasingonga. Because ele whaingo fie. Ele whaingo fie, they putting these officials in a positions that very difficult for them. Onga e kau ainga fo i ai mai, but whaafekai o lewa ai sao. Stand where the law set. Because it's not for us. It's for the future. O kaimingi, wa umale nga. It's for the next generation so la kongu. Ele nga la ka mafai e faile me famali e ka ko and our personal interest. Nga set ai le lola ia the very dangerous principles are our president. E o mai ngai kai lumanga. And they will find it really hard to fix. Malo sauni mole pa mama ngole ka pule o leo ka ko kilkilo le ele ka pule sa ofisile la o le siaso le ka ko pasoi mlaud po fe suru ela ko le la wakali wa anga fa penge alo a sau le kali fa msingo fa pe mai fa ngale fa mo le ruba so le kalngoi o ngala le la ka ko le ngolo o kwa o wala vor se me wo ye a fa fikai a fa ka ko fa fikai me fa maro fo le fa msingo sirio mo fa ye se me sa o le mele mo wa ye ku wa ngi si me era mun me ngi ora a ver ka ko fa ko kwa fa msingo sirio ora ye fa ye me ko mo sa e ku se mo fa vai wa le ke kikiro ngi le im ka upuye le la fa so solo ya mese a mese ka upuye fa nga pa loka le ka fa so so mo la me ko e fa le anga le fa vai ma fike nga ye le fa nga pe kula fo fa nga pa loka mo fa vai o le wa ma ka mo fa vai ki mai ko e pa ki fo ngi ma la ko me ka kikiro ngi a fa pela le wa a ma ka me le fa sili inga ia fa ia le me ko mo sa wo nga aula fa ko kwanga na ku Lau sunga le loia. Whaptai le whapoponga a le sunga ia kautwhana. Ai anga saungei. Anga saungei la ua makuaka lia le palo. Le palo wa kusa kama fui le ole whangan mele nganga hawa uma. La e mana malama i. Ai ana saungei la whateta inga. E ka lia maire ngei la lilifa mea umar kula fongo whainga paroka whaopopongi vai aso pongi masinga. O a fianga ke kele o whaavai. Ma le anga i luma o whainga paroka o le a tupu mai se whai unga pe ana le tutu a ati le whaamasino sili e pui whaavai. Ja, misa se ku wa lunga le vaenga article lua o le constitution fa mole. O le ke le yo le afianga. Anga fa pea ngei and I never doubt the court will do what the court stands for. It's the rule of law. Le pe lunga le vaenga nga misa fa mole. Kusa o le vaenga lunga lua. O le article 2 o le whawai. Like I lia le. This constitution shall be the supreme law of Samoa. So it's sesi lai ku. Anga whapea ngei o le a whaalongo le vaenga ongo wha le anka kalangoa i amakanga. Ile kula fongo whainga paloka. O le a la le au ngā e koe ka ua i se whaavai o Samoa. So in other words, mo whaingo whianga sui aso se vaenga o whaavai. O le upu whaafengo fie fo i ia kako. O masa e sae whaavai o le koe isi pao o le whaavai e ka ofi e ingi mea soli kula fongo po ngi mea unconstitutional e mawhainga whaisis. I sesi ku o ai lava o le aku la i melumanga. E le koe kea whaavai.
O masa sa el whaavai pe yung kako wa ai in the last 20 years. Le kelo swinga nga sui el whaavai wa absorb ele official palmia ya powers. Extract maisi powers ai le head of state. Wa wha a term le head of state instead of ole for life. And perhaps o reasons nga mai was good. Pa lewa kako wa ai ile good nga ye. Wa ilan melo ye kamingi. You know, and o ko finga ngi, o ko finga I lalo whaavai. Ai nga mawhai o nga whisui ai. O nga umawhai. O nga sui le whaavai. Pa, e mawhai nga sui le whaavai, pa, o le kulanga fo le kakao nga sui for the best interest. O le akungu. And if we're going to change it, we have to look at least 20 years, 30, 40, 50 years, I le impact o le swinga lea. Waila lele a ko se, you know, luas furukau sanga waile, wat kelo swinga lo ye. And leo kakao ngu urkau unga, e whai mai sango nga isi, whai merkula fongo ele mawhai nga whaingi, nga whakau ese ia whangua kau sa moa. Mo se whakai ka inga. Ai le whai mai le viu. E mawhai ele mahalonga o mai whangua. A manga o ilon mahalo o mai. So, o ko inga pūlenga nga. Ua ai ele mama sangia o le whaavai. And whaafekai lea so. O lo o iai pea, o lo o mau pea ko vai ale whamasingonga ma le whamasingo sili. I le kūla whongo ma le whaavai o sa moa. Wa ang whapengi o leua o alu le awhangi I le whaiunga ai whapea mai e whaalongo le whaavai le kūla whongo whainga pāloka. Well, nonga winga la o le whaavai wa piko I lalo I kako kūla whongo wale piko I runga. Wale supreme. Ma ole a le toi mo mia fo ila se pale mene ma se lua vai toro. E whaiangi swing o se whaavai. A wa ole ala au soai me whapengi ma sui. Aver court. Ole a sui mai le court. La sui mai kanga kako kasi le po I lava le whamasingo la o ngatio ma issues I o le constitution. E mawhai al whamasingo nga. And that's where e mawhai ai. E ke vai ai I ko inga kulanga wapenga. It's like we open up for corrupt. And the reason and how it's that gonna work, a wapea ngila o kākou ia le la kakumanga o sui whaavai ia fit ma le interest o kākou le kau ke involve I porkiki. Ia, ngā le suera kanga kupe kako o kuris kako kama e drop I luma whale o le awhangi, o le whamasingo le whaia le a ko e mal note, ba I le case. Ia, it's like o ko inga kulanga ngā le kukupu ia kungu ia fe sui ia whaavai. And I'm talking about ia kungu ia Afrika. Mexico. Yeah. So o le dangerous nga o le mele nga whaiangi. Le nga ave ngien maka upule le te mawhai o nga po oile le kula whongo e kakaunga whaalongo ai. A leo mai sa o le ingol whamasingonga. It shouldn't be going to the Supreme Court. What a waste of time and waste of taxpayers' resources. O lea tangia mai o le naunga lava o kakoru sa au yeri ka ngaka wai ele se me la kako whea rau whai o nga ngongo fia mei. Malana vaenga lea ua leilunga po lea le tūlanga sa au iai. O le ngonga ia meet le mea lai mo mia. Now, e iei la so nga afianga walu wa vai atu. O le saulunga I whamitalang tustusia. O le so rufu ruiva o kuso na ua tu ina tuele whainga pālota. Lono winga la le pi ato merito mazina I le so rufu ruiva sa o le na whaita ape ai le parmene. Pato le fisiri sa o te fia vatua. O iei la se afianga o paki ngei. Le ua mangua I lunga. Le vointa tu wa vai atu. Ua lonju mai le paki le sap. Ai lonju mai e whaonga mai e whale o le malo. Me to tino le malo. Ki vi mare tu e pi le malo. Ai le o ko iei se malo. O le ala se fina ngaro whale tu la fono la sunga li loia. Na vatu le se vato whala inga le sunga ya le atu. That's an abuse of power. You know, it's wa kama whai e whaongale malo si angale I re kaiminge I le ingo fōala ingo fōi. E la ko ke whaakau ngā ia resources le ku. You know, kanga ka umai anga I la ko ia whenga luenga I le malo. La ko lenga o ke nice umalinga I a launch. O la ko kongi taxpayers. But e ka kaunga politically neutral ia kanga ka whenga luenga le malo. E na kein peon menanga o lenga o kalango mua koi. E whainga ka ia pia whapeo la all instructions.
oi, le fai le launch i fea, fai la ori mai camera i o le wha lau loa le mako paki. So all of the sudden ua kumanga nga o i kangaka whenga luanga le malo e li liu aku le lako lango ia oko. Au le ko kongi e kangaka kongi la fonga. So o le leanga o le mele waka ko vai e kua i le kaiminga i. E o whila le leskalanga o paki. O ngon mea kongo ale le ngā lainga manga. E extend. Leanga le manga o le skala paki. And I will take le whaiunga le Supreme Court ngai as a big win for the people. Ya o whila ia as we talked last week. E le issue in terms o le dissolving o le palemenge renga dissolve ai. Ma le appointing o le caretaker. There are legal issues, especially amai le va o le aso lua valu. Lua valu lenga le pasia le pakeki. Ma le aso kolu. Yes, o ingala e fo i le vaenga o le kulafong o la fai mai. Within 7 days, what dissolve le palemenge ka kaunga set law le election. Lai fit in na ya. But it's very obvious pa ai yengi. Kusa in the past, ngang whaka apea set law ma le election. And those are the normal circumstances. Wa umalele term. This is not a normal circumstances. This is a constitutional crisis. And now, you treating it as a normal circumstances. Lealan me wapala yai within 7 days wa kaunga nga announce le pa loka. Ile kaimingi in a constitutional crisis wale pa sia le pa keki. Wale o koe wha mo inga le whainga malo sa kai ka ia e fia me. A le apala yai le discretions e ka kaunga apala in normal circumstances. Because regardless pole ale va aia kangaka. Afa pe wale pa sia le pa keki. O le vesiri o inga whau le pa keki. Afa pe man mings kau kope. O inga fifilian mings kau kope. It always go back to the decision maker. And that person who is sitting on the decision maker seat, that person will ko yese trust le ngu. So in other words, will ko yese fa mo moinga ma se fa ko kuanga o kangako le ngu. Ia fia me malanga ka inga. Ole leanga foi la nga ole vai aku le mea lenga ku u fa pa nga ngoa i vai mai ko a dissolve le parmengi le sokolu. Onga ua bias. Ya ua bias. Wa avele avangoa onga le vaenga nge ko sulima. We all know they've been sitting there for so long. More than a day. More than the hour lenga le ingi la kupaki. And they've been using and abusing the country's resources or taxpayers' resources in terms of money. Olanga ko kongi ele ola kongi faipule o lengi la kupaki. And they finally admit ile kusiranga avengi ile bank. Ola ko ule ko fast. Yeah. So why didn't they say ola ko ule ko HRPP? Because they were fast before. Angale lua pa ki nga kong palemenge ngol HRPP mar fast. So ai ila le va le lua valu male asokolu. It's so deliberate. So deliberate o lenga nga ka ngofi fau le fam kalanga va pe. Inga I mafai nga avele avango le skala I pa ki va ngale. I think they knew o lela le pasier kala kupe, but they were not prepared. Po le ale la ko move la fai pe but they need le kama space nga I mafai nga le skala la pa ki. Malo sao. I do have a big problem male mas fapika wi kele kia. Mai kele mo wanga kali ya ko ke fanga susangi mai. Ole pakile ole sap ye por Samoa Uniting Party. Ole fokare skala nge por so fulu vai o fer pakile o running al malo ole sap por fast. Awa era mo fa yako. E foi mo se ofisi fapika o kele la. E fanga ke le legibility o pakile ma kai minga skala I ma fa kula fo inga la ko wo kongo ma mai lo run le malo ai le ai ma se la ko fe au le malo kwa le ai ma se au le malo are we waiting for le au malo e sa wo le aso le la so kolu ma fa sa o le mele la se me kam fa mele Ole ka ua ke le melo sili ili ataua and ya ke au I also think ele melo e fai mai. O lewa announce la kovia ele o koi attach ile fast.
Aile iyo ole sokol. So ole space nga, the speaker and the head of state should work together to preserve the rule of law. Because sakakau loa onga dismissal ol vaenga le. Mole oko esela ko paki. A olea ele i dissolving al parliament pe afa apea a serious le head of state ile sokol lo yung. Pa vai fo iyo lo. Mar fa fonga ngala ko. Ngala ko fa ngala independence celebrations la ko as an excuse. Because without saying it, that would be the excuse. Yep. Ole lo male il famanga kongor ko kasio ko me kongwanga wala nga ku ule sokol. No, that is not an excuse. Eleo yese se provisions of the Constitution. If I may pe ako kupung ya. No. We have to preserve the rule of law. Without the rule of law, it would be in chaos. E o mai ale aing le kanga kaiam fai mai ma ko la inga kupu ma ko ya ma entire le am. And then that's where we will have anarchy. Ile kulangalan melo e facility le atawa e sa o le leo. And that's my position as well. Onga ele kaimingi le ala wo aku kangaka ele ai se pa ki nga ye le previous le previous term, parliamentary term. Ele ye se pa ki le o nga le lua pa ki nga kong parliament Samoa in the last term walo te sa ngi parliament nga le Fast Party mal HRPP ale wo aku forma nga fi le SAP Samoa Uniting Party. Yeah. My understanding. Ailea ola kolo kia teika. With great respect le kungu, with great love to Samoa, le ai masise senga mana mayo pangkasu lima mayo kai kang malala. O mai kia teika. Because ele le vaenga le previous government. In the previous the previous parliament. And we have to go by the letter of the law. Fafefelanga mai form le paki, and they were unlawful in the parliament since 15 January or since 21st of January 2025. They didn't have a party, but they refused and reluctantly refused to admit until or issue le kupe, issue le kusi, or send le kusi le bank, because they have a financial interest. This is why they've been dragging along all these things because of financial gains. Ole facility for and as I said before, I take the decision of the Supreme Court today as the biggest win for the people, because was sefe constitution was sefe for makanga. But at the same time, o issues for pengi. Peon menanga sa ngoi e ka kaunga ba aya nga iluma. And the next government, Attorney General, mai la ko whatever aya le ka ringal constitution, including mal head of state. These are the things we cannot, we cannot compromise these things. Because ele mo ka ko. What do we gain out of this? Nothing, but at least we provide stability and some consistency those people who are currently in parliament or those who were previously in the last parliamentary term, they're not going to be there in the next 50 years. God forbid. But 50 years, all of us might be gone. Early generations, they will be here forever. Constitutions and laws, they can only be changed. The AFA go through the right process, parliamentary process. Meantime, asiaka masauni. Afa penge eleisembe faya il pakilia. Polisi koruma singa ole a run se paki eleo il fa la sulfa ole per kula fo. Ko run fa nga kupe ma run expend ale malo il pakeki kupe mo la. Ha se me siling makanga. Ol paki le skaling ele fenga malo mo. Ol vai nga la ka ko samo. Ile makanga le la ka ko e pa pele fo isme il paki. Ole talipe mai etatu malolo. Ole asita tu malolonga. Eioi. Etatu malolonga fo I mai loa. Dalil fa fsidilia. Ale sungan li etua. Pe mai etatu fapto. SMI.
malu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Markel Town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Roots Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatutuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamuhori e wa inga I Samoa. Whafsauta iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here. And America. Ia o le tala o le uwa e tufu a tale fa o le makua a asao le langi. Ia tale fa le alala lea. O te lore te mi mautua lea o te vai atu pe tau solonga le lei matatou. O se o le afo le limanga i le ou. O te mi anei. Expecto le adwa tu le tatou a por lami. Kai mi America. Tai mi aso. Victoria. Ia la mai sa o fu. Kai mi Victoria. Na e ta ua lo le paki le sap. Le wa te ia wa o sap ko mo ka. Supplementary. Ya o sap ar super. Oh, super. Aula no tango fa pe o le taunga le fa maoli. What's up? What's up? Iman tu as valera. Fa penga fa Afrika. Sap. Ai li foi ne fengo fin ka. Sap. Ia o nai whalinga na ono to tele o tatou le tau whai o reo isi rau whamai ia o le ala ua makua aku o mangaruenga o isi rau o le whale wa awhasu tatou porka malie wa lava foi le taimi sa o tou ai o tatou taimi ai se ai tasi Amerika la tou ia suinga o le taimi ia walanga i tele pangatia Amerika I valua po I kako porka lami ia ai malie mai o tou whirangaru le tatou alu I taimi maaso wa Amerika ia o ke roga ke mangkuanga lava le
le ai mau tele yo tu se fa te mo tu la sfa na ule o mo ko ki anga lo ya ki so e fai nge me uma ai la venga o le tu langa la ule o yese me tu se ta vale ya so fa ga o ke o ngalo fa ga ya la batula le no lo sunga le atu wa titango e fai lo ai o le atongo le no suma le lua tau sanga ia o le fionga ia va fusuanga laulua duilata tanga lo ete ia mai le fionga o sasa ai le fangoli i masa maunga me se fo yo mali o le tu a fo le o le fa ko ia por causa fo vai mai a siat ia ki nga fo ia hana ia so kamale me no fa ko fa le me fa mante necessary ta ufo le me lungon por kala me e kakau me kakau Kusa o le ke fai le pasifa Carlos Spencer vanga le api kilo fa mo ia fa ko ia a jonga le ono suma lua tau sanga io se father in law ia o le tama o le tina se mato ainga ia le fionga ni tulangi fionga le fusuanga ia tuilata tanga loa la lua ete a tonga lona ono suma lua tau sanga i le so ia o le sofa ia ranga roki kala ngwa fa so fa ia fa Amerika ia no ingala o le so io ia tua ilo no suma lua ia o le taro lo vo ile tua tu sanga tele ia manisi aso e mafuta i bea mo le malosi fa foleva ia wa faiva lo fi au le tu tu up ia bise fo tu tu ino kalesia ia bise le fianga ia lo fa anga tu ia siata male tu te ia e sunga le ataua bise fo yo sunga lo ia sa no tele lo waso so fua ia ho ke ronga ke mangkuanga le fisili le fa fala mai le tatu por kalame lesa sile tole sunga ia le atu o lo ke akaonga leo ke wasau lo mafau kali kongo ko tsinga fa ye si oli wangalo ya papa vengo mai lo mafau abe la ver kala no mo wangalo ka kusang ya se te fa de ora pusi ya la ke vola fisili wangalo ala flasu o fisili fo lele o le o run le sap ma mo ka ko sap o le pakira fiame o le o run nge sap le fainga malo e o ma se la senge ka wenga run wale ye pakile le kaminga pa o le pakeki ale all of a sudden wala ko running le malo pa nga ku per malo o mai o se pakifo paki ele ye mo paki fo ka fa nge lava a fa pela wala so korule e le fa malu ile le afonga ke le koruma singa ai fa nga paloka o se meka kau le wala ngalenga issue decoration afonga le malo fa pe koruma singa makara skor ele ka mire ka wai le malo o ko issue session decoration e fa malo no pa ki le ngo le la o mai ngai loke me sa mo ele spa ki fa pe ngai momo ku sa pe ko ka kala ye ala nga le fa nga le ngol pa ki o ola fisid o se me kwa me fa le la vai ke au nga o la vai mo wala mai ka le allow pa ki ngai fia me e run le malo I lalo o le ngole o le sap e mana yalo sili le yatawo e le fengo fia nga kali ko nga sili fa pia onga le ai ma se va ngor kula fongo fa vai e o fela kula fongo fa nga paloka again we are in a constitutional crisis. The answer to all these questions must be from the constitution, but this is a common sense approach leke sa ngo mai ngi ya ke aula ole awala la nga fa nga ka nga kali lo sili because this issue is beyond being stupid, with great respect to le onga esa o le ala songa e paula le awala e mafai e onga fix le fa fika o le the head of state to remove le caretaker le e vaenga le kamingi because in all fairness ele I yai se vaenga le kaimi sa run le term lo makungi no lenga pale mi ai fia me. And for them to go and set up a party, respecting the spirit of the Kulafongo, they were not there as sub party. And on me voilanga lenga faila okala le kaimi wasola. I ka kiri yo maile break.
e le ai ama se senga male mai o pangkai ko sulima mai kang malala e o mai e run le kia take kai mingi because ele yai le paki le alsa and o aila la ko le sa silia ya pe a ku fa independent 15 independents la run as independent onga ava pe ko ku mai la ko le il fainga paloka all of them o ingala le va ngal kula fonga ma fainga fo ma sela ko paki pe ma fainga nga lead le la ko allegiance is a paki pa o le mele ir kai mingi ko sa le foko ko nga file sap ale wo aku wala ko lokea e sa o le ala songa nga kusa pe fa pe ka nga i o mo we have to look at the spirit of the constitution ma spirit o kula fongo. How is it possible for us to have this situation? It's beyond any person's reasonable mind. It's for the head of state e koe vai ma koe sila e ka kaula onga remove ave ese vaenga le mai le caretaker while the country is going through the election process. Maro ole vaenga longo lua po le putui ara o si the eligibility o le pakile e nga baa i o le paluk e kalafengai ma se vaenga o le whaavai le osa mo se paki ngei lava e le ifufuingo mau a waranga fuafua ngō le whainga paluka wanga vaa i laro le kula fongo le skala ingo lako paki e kama moe le whainga paluka. In normal circumstances, it should be 6 months. Ele i o le whainga paluka. I ngā ia le time frame la mai laro le kula fongo. Ele skala i paki, because o le ongo masinga ngā le skala i paki, ai le i whaka apea le palimingi. And again, as I said before, this is not a normal circumstances. This is a constitutional crisis. Ngā whangau mai, ua mei e se le whaakokuanga le kungu, e le kaika inga fia me. E ngā ua le pasia le kalorkupe. Ia ke au la ava ai in all fairness, e le kaunga ispakira, e le o meet le threshold o le ongo masinga. But at the same time, e ka kau fo i la onga vai, whaafifea o ngā lako avea, ngā avele avangoa i ka ngakangi le skala le lako paki within that time frame mai le kaimi ngā le pasi e kalo le kuping to the 3rd of June. Ai o le la lo avele avangoa le skala le paki, le la wafai mai le Supreme Court o le aso lua iwa au kuso e kakaonga whai ele pāloka. Wa kaufulanga isu le writ, el head of state. E isu lola le writ. E le mawhai lolanga koe le skala se silava candidate. E se sila iku. Wa kel le ava enga whaasoroku la fonga wa enga le ia kos full lima. And the country is still letting them, get away with it. The judgment day will be the election day. O ingala, o le ava ai e loa, makofo i loa ia le onga lako meanga whai. Pe a wha pe o mai fonga. E le koe fo i mai. E le koe fo i mai pan mengi. Ia ke au la wa ai anga i le lumanga ai. They need to be accountable. Ai se whainga mā lola kula i mai. These 15, they need to be accountable. With the resources lenga spendele, lenga lako whanga ngai, ko kongi e pēla ko ala sa whai with nobody. E ka kau fo i o ngā whai se thorough investigation. Because we can't afford to have these issues e koe pop up i lumanga. And we all agree it's not about us. It's about the future of the country. Ko ki ala sa o pa ka fa pe sa kala. O fa ki e fie me mal sa mo ska vale mal plefe, mas ka vale pa. O le si e jele i sau noa fo i e fai sau finagalo. E le si e sau noa ngā sunga le atua. O le vanga leute fia tapa i fo i sau finagalo me se sunga le atua. O le fai o menge i fa porkiki, palpala. A o le loma le fai ngapalo, tana o le fesili. Fa makai kau ki koe ngau e kukunga i a mio vale fa pengi. O le upu fa fai ngofie. Wa o le ale winga o le a mio vale. E le fio esi. Ai fa o ngaro la ko maro si anga. E pule sai ngai ka ngaka fai ngā ruenga malo. E milo ha ele mea inga ia meet le mea lai manga oai. A o lelo loma wae ia dia.
A wale anga so wingoa. Kulo ka wale angi me ke whaia. Pau wale me ke koe mwhai approve, ye kam whai koe approve ya Samoa. O lo whai o le mesa. Whai le mesa. A o le mele le vai tunga. E whai o le whai o le si mesa se, inunga o le si mesa se. A ua kau ma whai e wha se se a kuai makangaka. O lai sa whai kong, even kulo le aur malo, ua makua i au wa ia, i kulanga o le. Vai lai vai nga ye ti sa no le fisi le sunga le ato. Wa fisi nga le ka ki ngofu makaika. Fisi nga le ko mengi me ka le kuskusi mai. No no winga fa sur kula fongo e le fa vaia e le kaudia e le ka kau fa nga upu umaya sa uni le fa nga te mine. A le tau te va vai atu. E kasi lava ro ka ko fa mo mo. Nga or fa msingo. E le pola pui pui ngor fa vai. E sa o lela o sa noanga siat. Se koe foi mo mua le fisile sunga le iakau. Koe sa o lele analogy ma le anecdotal e whaunga mai le iakau. Ua ku ul vaenga le sa mo lungo kawani ma le plepe pa. Because ile kaimingi. Like ile vai a kungu ifafu. Samoa does not fit to be a democracy. Interesting la lo man kuanga le mango fonga mai ma se o se ko inga fa pisingisi I New Zealand I lungo va lili. And ol ko inga sa ngofingi America 40 years and then he moved back and he has a company you know I Auckland. Ol ko inga or san kisi. Makarangoa la ia lea fa make. Esa ole melo ke palongo kule ko pusa mo veku. Samoa wea. Like koloki ka mawhai e keita po le ale mere ka kalango mai because ia au ye lua Samoa. Mea Samoa le ngai lalo pu le ngai sila. Well, depends what you're gonna say and depends on you know who told you. Me mo ele pasi el pakeki. Aveku. Well, you are absolutely right. Ele pasi el pakeki. Ya, ngafisiri maror ko inga ya kia. Is Samoa democracy? O aka aveku. Depends on the definition of your democracy, because my definition of my democracy does not fit with what's happening in Samoa. Like we didn't even exchange our names and definitional democracy. It's upholding the rule of law for the best interest of the majority and everyone. Well, that's my definition. Cut the long story short, because and you know we share information he really wants New Zealand to look at democracy in the Pacific and see if they are fit to still be called democracy given what's happening in the Pacific. Kango mention mai fiki, kango mention mai konga, mention mai mere wo kupu ya Cook Islands, and the influence of China in the Pacific. And he said it is a concern. You know, it's a concern because without the rule of law, everything will be in chaos. For in my lola ele lo fisili asiaka. Eleze se lo songonga. You know, me umangi wakakova aya kuai ikangakangi. They are not fit to be leaders anymore. And that's why yakeao. Samoan people really need to choose those, because in the next 10 years, if not less, China will be laughing to the bank. New Zealand and Australia will have nothing to do with Samoa. And then we will start having our lands taken by the government for the purpose of doing the government project, and slowly we'll hand over. Because customary land Samoa. How? But malo, a mele se faile amala lela vakule pe fia kupe vaksili mafia ko e mai fia se lau e kalko ainga. And then once it's under the government, if it's China's project, guarantee that land, it's also going to go to China. Olo popolinga fo inga ko inga kai kai ye kai mingi
e malu e lue lo lako vai o ngor kupe. Mm. They really need to look at themselves and tell themselves, am I going into politics to preserve our constitutions and preserve our democracy for the future generations, or am I going there to be recklessly disregard ia kangaka? O le pawala i kangaka ngu Samoa, la ko ia e angwa e paloka. O se alanga fo inga alanga ko ia la ko o le ngo fo fafo ale e fio e paloka. This is your time. This is our time to preserve and save our constitution. Ma lo fa tai. Au te lo le atoanga leo le mata upulea. Le ua manino mai ma ua tali mai e le wha msinonga maa walunga. Le ta o tonga tonu lava. O le whainga balota. Pe oso wha fuose i po le halava. Pe mo o mia wa misi ai mapai. Pe o oe o le whamai o ai o oelo e te mawalunga o le halava. Te le au tupe e te le ilunga lava o le whaavai. E ta tia umou mana onga mou manatu. Ai whai lava le vaenga o le uta o tumai le whaavai. O le tua lalo fo ile mo i tatou. O le fasa hauni e balota. O le tate vai e tunga i le last week le na mai ei fa mai over ma le 5 mo na tupu le pasene o Samoa as in whole. Ia o ke lo kua ko se si vaenga ai o kau mo musu ai vaenga le. Ia mo ko foi langa o matou le la tau se o kamaro pu le ike e se le ike sa. O te lo le o le me tonu ale na musu ai. It's not so matole le skalanga o la kopaki. Le anga ile popoi ka ngaka ile popoi kula fongo va vela ile fa ya ilu momaka. Ai tuk te silafia. Ai wa uma e nganga la ko sa su su en. O le majority o ka ngaka ile lima ruo o le skala. 52%. Se ni super se nge fasta. Kino de lo me tonu na. Tusa usa wa uma ngi. Mo kiro. Au wi fi so mai le au soi. Lima se fulu le lima rua le ua ka umai esi komisinga o whainga baloko ua mai a. Fast lolo. Ia ele loa po le si lua pasenge nga o fafo. Walanga mana tua foi. O fafo a ia. Na tilo tua tama foi lele ngao le lele kwa le va lele. Le skala baloko. Anu no. Ia ole nala ua toe wha mana tua tu. Ole amato me i ese male tato mta upulea i le whamanino ino le teimo le balota. Na ua no fafalisa tu ia ma fa manino mai ele se ongo ele se fa ma se fia tau te alu lava e alo ia ma a paul fa vai tolu wa ele se si vai ngai tua ai so wa fe mai la nga o lele wa mo mai ta tu update samo ua kolosi fa fu se i le fionga le tamaita i fa masin ma fa muta ma se i le palaka o le mori mau fa awa tu pa isa panile ne yas mana inisi ila mai si awori ia ngoku o le IT ma le stanga tale na te heringa ia le traffic pe na fa popo atu ai pe tai o le ai fa ivinga ile ma fo fa masin ma le mori mau ua feta i fa sasa so fa lo le manga o le mela le no wa ia tu tatu report mai sa mo status o tanga fa tu tuini ua tau fia i le fa masinonga ma ua tolo po fa au le so dai au si te mi o le tau tolo le auli o le mafuanga ua won fo i ma wala patai e le tamaitai fa masino ia le sinia ia tupai sapani po sapani e au na toe mo lia i ma oe me o lau mori mau leu te va vai atule e lua vahenga la ua wona i ma ua kaufia i lua fa ua mula sfraile mua e au na toe lave vea i lau mori mau lua o nai o le a afia i malitamali angol fa masinonga i lau mori mau e fai la sema kau ki o ngai mea ia wakoso e oi le mea le tati fai atu ai i le mea o le tapena la o me pepelo i tai le la o le vahanga e ua fai loa mai fo i e sitasi o sotanga fatu toina le a wala mai a tato ua o le ua toi tolo po mo le tari tolo a fua la i ai pe a fua fa le mafau ua i le soa ka eo e ke le se vaenga le kau fai e whamasingo ngai luma mai. Ai ole warning wa avatu le li sinia. Ole atau au na toe mori ai ma oi le mele te whaia. Ma la ole a afia ai manisu tamari angal whamasinonga. O isi vaenga oto na tala voilo le tatou fola. Ua fina watu ia le leo a lo ia leo.
e talo sanga il tama ita I whaamisino ia te lasa atoa. E mawhai ona whai se si potu e sum mai ai ia le moni mau wale tama ita ia Marie. Marie fo ile sa toro le tau sila mai runga. Fesili lea o le whaamisino peiso na mafuanga e whamai le loia leo lo tu mo leo. Ona o popolenga I le vā o Marie ma le to alua o sunga ya Samuelu tu fine asi vai tu lo suafa. E a matulanga fa pena. Ona finau leo lo ia Samuelu. E le ai ma se mea fa pena o ye se tulanga fo ile le in danger pe ono fa popole se tau fa matau se tau fa fefe o a umatulanga fa pena. E a mai a leo le lato fela fo igo ma finau nga o fai unga fa absino. E a vatu pea Marie tono le potu o lo fai ei, tau uru manga le whamsinonga. E le aiso wharaile, e fai ai lana mori magu. E le eise me o lai Samoa, e le eise me whapea o lai su mai onga o lai lalo ni pui ngā whapitoa, e le o iei fo ise wha mau ngā leo I ripoti e whapea mai ai, o lo iei se tau whawhewhe I rungo so I fua ma leola. Po iei ni wharafolanga si vai, e wharetu o Samuel, e ono whamata ua ile so I fua o tamaita ia Marie. No winga la ia wale pa fo ile si pomule ni tau fa ia tu leo awalo no winga to nga me fo ile le tu Marie lu mar kemer sum ai sa fa me le si leo I mar fa ma pepa fo ie tali ma ye fisile o tatu vai tatu o vaenga la na la walunga o le fo ni to fa wa episode to te ia nei to no fa sino na to fa wa wina fo ile reporti to e mata fo I to e ki to te ia ono onisi la va vaenga o le mori mau. Ia, ona I vahenga na initial update. Ia, ai tau tele I o mai disi vahenga o le update I le tūlanga I tā penanga sunga ali o whatau malama. Ai tato amata wha so melo sunga loia. Ko I maka o ki ia le mea o I whamasimo. I have a suspicion what's going to happen tomorrow, given o lewa ko urukolu le afiafi. But I'm not going to say it. You know, my great respect to the court. You know, sometimes you have to read between the lines, especially as a lawyer. La me wala inga ko le o li ai le amaka mai le, you know, le awangi le kai au. So I will hold, you know, se yo o kai au pe sa ola o via makimakenga le ai. I will discuss it with you outside. El kai me mai bokalame. But e ma lier fa alongo. Mai fa ngofo. Pe ava ai pe sangonga le famasingo le wa fai ile leo lea e koe ongo moli ai o ia mea se ia mai ai lunga misa fa molele Crimes Act section 140 and section 141 lai manino le mai o ngalueka ko insingi mai lunga a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who, with intent to mislead any court of justice or any judicial officer in the exercise of his or her functions as such, fabricate evidence by any means other than perjury. Kasifas fulunga, saulo le kasifa kasi, conspiring to defeat justice. A person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the course of justice in any course of matter, civil or criminal. Kolu kau sanga fat pui pui pe pelo famasingo. Ko kolu kau sanga fat pui pui ai oi. Pe afa ape ke kau mafai e faingi awala e obstruct ai I le famasingo. You know, the cause of justice. Whaafikai lava I le kamai kai whamasingo. Lewa wa iaku. Ua akaka mai aka o kaulilea. O le a whaalava le moa. Yeah. Onga peonga esa ongo. Ua ka uvalea le whamasingo. Mai le o po mala I le ko akele fo yo o ila ko ia inge ia ngungei. Lawyers, judges, o lai fo iwa ai le mele kupu samo. KC ang sila lai samo. And these KCs are good friends of other lawyers, Whamasingo. I olai fo ilai lauki update.
po wa mai Samoa, kai milai vili mai siaki a inga. Things like that. Afa peolele I kalangoa ia le keisi ma nyanga wo farfainga luenga vili ko lua. So and so, e fai kalingo au pa. Ai ol popo lenga I aka ika I o se Samoa, kusa pele lo ia. O le a ka uvalea, le wha masingonga le kungu. Onga o le kau mawhai o ngika ngaka, e wha malie. Le mea se, ma kau mawhai pe e whai, ma whawhau le mea se. Superintendent, Police Commissioner, top officials I ko kongo le makanga luenga o leo. Ai vai le quality o afingi, o mori mau ia. I think they playing that mind game with Iloia. But at the same time, that mind game o lawa la ka ngofi vaiangi ala fi mal fafonga ngala kungu. Wa ka ngofi solo la vai ile ngo Samoa. Aula ua fo I weekend say day ola ua ave fu ala kungu. O le uniform la ke faia. Ma le taito la yala ua. Ele o se taito wa se ainga. O le taito la le kungu. Ama fau ai ya ila kousa komsingo leo momua. Do they still call commissioner? Do they still say ilako ainga ya sau oilo o ka ilela o ka fa e ku ya oilo swa fa komsingo? No. O mea ko kingo nge ya le kungu. Mai o mea ko kingo o lai pui ku la fonga. Ai se vai se ko inga quality of witness ya e au mai. E ka ke le va ai mo lalo ya ila ko from the intellectual point of view. But e ka ke fa ngoa. Why do you have to do the job if you know you're not up to the job? La awako ngila isi komisinga fo, ma isi superintendent fo, ua makua I faaleanga inga ale ngole, ona makanga luenga, onga. It's called selfish. So, ola uia la vainga iei, but I have a case. E iei le meo le ako pukai au. Pea wha peo loa, ua kolo ele fionga kumai kai whamasingo. Kolu le fiafi. E peia o le kalafinga le va moe le la adu. Kuri lo va moe. Malo, ia wai sa ola wai le sunga fo I lo ia ro finga lo langa lai pui e langa ngalo ka ua siaka. O le ase mea. E loka kai au. E loka ia kupa isa pangi. Pala na leo te whaita watu I le au mai ngole reporti. O leo tau fia le moli mau, I'm reading exactly le mele wa o mai. O leo tau fia le moli mau sa pani I lalo o whaatonunga a le fionga tamaitai whamasino e talasa. Se I toe wha wau tae au le aso whareile I le itu lai tolu le fiafi. Ona o loo iei vaenga o lana moli mau e ono a fiai le tu la fono, ma o loo a fiai foi male whamasinonga I ana moli mau. Ya, le ngā. Ia Wa makari foi o kolu eso kolu se po faso no faso no Ia ma ko faso lo lua le lua vai. Ya foi. Nga le moli. Anga ko pai do fa naso. Wa kumu aso fa il pepelo ma fa la ngol fa famsingonga. O ke longa wa had it. Mana tua mai o le mele tupu. O le ua maua malava ele tamaitai loia ia tania e mapusua, tania to iloa. Mana tofo I le na au mai initial report ia le au fake news. Ia tulo la le to fia taua. Ai e taua tatou te whaasa o ina foi le evidence ma le fact. E ele tala le ua au mai solo ilunga whabea mai na admitted sunga ia lio, whaatau malama. Na iloa ele usta ia lauli. O le whamatalanga lea. O le whamatasi lea whamatalanga lea la ua kupu mai eir ko inga kauwhinga le kongo le whamasingonga. Ona o le whamatalanga lava ia lea tupai. Na whai le whamasino. Lea la li poki mai e le au whai news. Ai leo li pokia la. Le fesilia le loia marekali nga whai iai. Fesili leo le tamaita ia tania. Wa o le saunoanga lava lea ia tupai. Whamai le whamasino. O ina ua tofia mai le sunga ia li o le matu vaenga e su ere mta upule. Mana tua mai. Au briefly koe kilia le vaenga lea. Ina ia maua fui sofi na ngalo le taua masauni. Ina ua mai ai o na fai le su enga fui le li o le na mitai ma le minister ma la audi. O loa ia li o fatau malama. Ma le komisina o leo. Miti o il official komisina.
ofisa o mtanga wenga vili o le taimi lea o li ola na te va ia poutasi i le poukasi vili ai lava ele komesinga makupa isa pangi e sau o ia lea o le aheringa le vaenga lea e suenga ave umai ma evidence nga su elio e iai la ma le tangata inspector o le tama lea e sili aku lo ngā kamai ka ko halu i whailonga masuenga lenga o le ua mauai ka ko o mauai wha mau maunga tute iai e sili atu le maualunga o lona pasi suenga wha inspector na i lo tupa isa pani iyo tama sua whaia salali ia uti lo le alo fo songa le atau au whailangia o re kamala lea ngā o mai whaile la ko fongo le aso lava lea le o te tofi ei le team le su ea mo li mau ia le ei Marie si vai ma Sam ma li mongi o maeng pau lava lea o le taimi lefa mai lio sa iai le taimi lea o le kurupu lea ina ua watu lo i le ofisa wa le li de kupa isa pangi fa mai so se kaimi lava o i kua faiso su enga o le tala le tupa isa pani e te ia ia kapua ia ko ile ofisa ale la mako woi pingi ngai mea sau nore sunga ia lio o sau wanga fo ia lio la kuskusia fai mai nona i ike lava wa kau avoid ngai ia ele team le kai ka ia le ula le o kupa o le la sau lo le o tupa i ma fai ia lana mori mau ma fai mai e musu wa li o e alu i la ko so lua fa mai wa fai aku li o ya ke ia anga o wiloa o ke le fa longo ya laudi fesili lo matania o fea la o kuskusi oka that's an admission i o te lo ngai ke sila fia o lo ia fa mai le sunga tamai tai lo ia lo tu fo i mo fa tau malama ku pa isa pangi you are a superintendent that's an admission ai se a wale se record or admission le o fea o iai se kuskusinga sa kaunga e mai saurukali ua ngalon tusila nga o mea ngaloa le ala ua share solo le to tele o tangata i le fia i le suenga o mesa ma fai mai ua admit le sunga ya lio ana i loa ele fa longo ya lauri no ele o se kala le alio o le tala lea tasile o tala fatu ale sunga ya tupa ile u fai lumo fa msidonga le masang ye nga won mai talasa ia e fai tete i lo au mai ngā whamitalanga e leo tusia i nano. Ia le ala ua iei kua pa kua le utato tau mate uma. Po le ala mele ua koso i re fionga ia kala sarkao filima. A o le ua alu aso e wha. Mana tua mai fu. O le onga le leanga o ai toe investigate ia Marie. Leana sui ai loi i malimole mau Marie. Now, sa au direct lava la u so ta inga le sunga ia lio. Ai se a e iai ni tu la fono leo. E ave ai se kama ikai. Pe se safe house ai ave se leo kama. Sau nora sunga ia lio e iai guidelines. Ma tu la fono. Ta ia lai ia suenga. Fai o se kama iki, o se tama itai waila iki ia Marie. Mua o la yele victim support. E ave iai. To manga mo e popo ngatia. Lua e te tau lava ona assign. I se leo tamaita mo se protection ai kofi e kupai le e leo e suafa ya elia o le leo le nga ave ia Marie ku mana duala ave Marie o lai sa o ale moli mau Marie le na tu mau le amtanga le o suia ya moli mau Sam ku kusai moli mau Marie moli mau Sam ai ina o tu o ai loe e kupai kanga ka suafa ya elia le ala na sau i loa ua sui le mori mau Marie. Sau i marikala Marie. Ua kau wha malosi, pe wha malosi. Nga ia Elia. Ka kia ia isi mau i ngoa ia ua sau fo i lunga walanga o mea nao. Ia o le utatu wawa ia tu. Nga o le saisai kia mai o le superintendent. I mea wha apipi. Ma mea i le kuskusi e lana. O le brief lal na o le vahenga lea. A o le mea lea watura i mai i. O vaenga pi o matofinga na fai lava i longo. O le kau milo ingi. Inga ia tau ma fai lava i fau. So ai la sesi e ka kau onga uma ua makua kofu i whare pui i le mea ka ura fafau.
To be honest lava, o longo, ya uia. Ka ilo sisi ese mai ya longo awa. O le tangata lea, ua tau na matua tofu tono le whalapui. O le briefing le nā rwa, lea le ya tau umsaun. E ka wole wa ngale Marie wa msalo nga paule le key witness po se mori mau ko le le fa mo ye. O nga le wa sui langa mori mau wa se foi la le foi ka wo ya. Le fa malo sui po. Elia. Ma wa umanga ave ya Elia. Sa o sui mon mau. Ai sa wo sui ka fa malo si. Ai tanto. Tu sa te loa ai ole Richard no au Elia. Ya sui nga le. Le o ke e wa mention mai masua voice. Ole porenga ye le vanka ko kalongo inga le mga olba nga fai se video witness fole le video suma para le mes hafai ya o me o mangi ele ka kau ya Marie o nga fefe fu se mekas o nga ka masa ni mai ma le case le ole mo le fa masingo o le puingo ye ba inga ka le ma se me ka we o nga on ka fai me le video ko por video kalongo sum e ke ola ia o se mkua me fea lava, pe a fingau ia kakolo ia. A waku kongo whare whamsingo. La utalia. O ia ngala. La utalia. Mole update. Lei lawa ora ya talasai. E waku kongo. Now, it's going to be a very interesting case lea kai aman mol maula Marie. Mol maula le la kaku kilo ia. Fai a saunu mol maula Marie mo koe revert, mo koe fo ikua. Ia sa kano kaunga loka se se lauri. Ali atu wai le sau no mele loia. Len over ya tu wale fa fonga mai si ainga len over ya tu recently just 2-3 weeks ago. This is a fresh information. O Marie. O lai o le hotel le alunga iu kai momoa. O lai yai le tamaita i leo le ua vai angi kai mingi onga ua kapisa ese mai le kai minga nga ave i lalo whaamalu i lalo wings o le kakaleso vai a Elia. Alu tala nua tu taneo. Le ua tango filo tu ua yei lan tamaita i leo. Lai na te vaia. I se tasi hotel le alu ngai o i momoa. Ia ki lo e ka ukuro me ilo umai o tauia. Le ilo e li iso tatu o tenu. E alu ngai korisi fu i le i momoa tu lo ta ua korisi. Ai whapea na alu saola ia e anga vale e iei le hotel le ngai ngā. O le mea la ua tūla i mai. O le tala le tātou sos lea. Which is o lona a inga tonu ali tamaita i leo lea e vaia. Ngau mai au mai lo falei manu rewa wa ngofo i manu kau leo ngari. Au le ta ua suafa. Au te lola e whaafonga le mai. Nau mai awhai mai asiata. O le sau noanga le tamaita i leo la le ua vaia Marie te mine. O le mai kai foi lea. E aru ma ave Marie sa vai. E o sa vai ma. Kau sa vai. O le tala lo tei. Ina ua mafisiringia. O le tala si o tei leo. Ma tau te le loa po le hana me koso umi e ngai keisi. Ma koso e fual mori maua Marie. O lea e ka usa o mai e Marie. Ianga ia. Le ka ulu kenge leo le ilaka. E sa o le leisa muelu sa la iai. Vai tatou. I oranga. Interesting i mele wa pe o ilako e le selective lako reporting. Pe mele ngai zongo ai. Le fa pe mai, wa admit Leo. Can you repeat le va ngana fa mai lo wa admit Leo. Ka kai di pokia. Ia le na fa mai wa admit Leo. Ia tupa. Ua whaalongo fua ia angai loa e le whaalongo fua ia lauri. And caution lola ia le lo ia. Whailo ia i ma le lo ia. O fea o ia i le kuskusinga o le mena ngai lungo li poki lea. Ai whai mai. Ua ngala. Se koe waela i lunga lau whionga misa ia le vaenga kasi fulu mal kasi kasi o le Crimes Act Samoa. Because e fall for in mea ngau le, mislead le ko. O me vai ngai kau ki whaikeke ai. O ngā o information e kaunga sau mai whafo le ko. Accurate. Teis, o lai whaakanga mai le ko le, e leo whaapea o whaasanga ngā whai comments in the case. But it's subject to the court's interest. Pe a whaapea vai mai le court o abuse i le privileges of the media. O koe ngā comments whapea mai o laua admit, o laua whaingi, sa whaile kala alio, one of the defendants,
Au lewa ka ur kangaka le mo mau ile iku kangi pole iku leo. It's fabricating evidence. It's conspiring to defeat justice. And that media can also be dragged in and answer questions. You know, o ongo laia po laila kangaka nga whaia kwa ngali po ki vapea. Vai nga kasi fast fulu le mai lunga o le Crimes Act le kungu. Mal kasi fa kasi. So, o mea o mangi, there are people who being wrongly accused, and it's because of some people, you know, they have a interest to hurt other people's reputation. Lewa lainga o le ia cases ngi le whamasingonga. And awa apea ngi a rule le court, rule in favor of the defendant. Defendants will have rights to sue umakanga yang whaia whamakalanga se by using the media privileges. So all concern for langa ia kia. Because o ile la amakailo, mea fo ile o kaula malama. Ai anga wha apea lava e wha akarikali le leila ko ia li pokinga mainga, you know, ia li poki mai le kaimi ua uma le wha masingonga, se iwa ai fo ipole ale, don't put your own twist in it. And awa apea ngai ke kango twist. Ia twist o lai e se vahenga or kula fongo e justify ai. Lau twist. O ngai ke le agree le mea lai whai mai mai. Pa afa apea ngai ke kango e twist, ongo lai ke manga o e support le narrative ar ka ngaka le ke, you know, it's totally wrong. And that, you know, that is a crime under Samoan Crimes Act. Ole tangata le no vai tu o share mai fo ile ole tangata le na pitu sili na taulangi e lo ia. Ai le pasi se furu tau sang o fili lo ia le pasi va lo ia. Ole tangata le na no fa le na share mai mo fa mai le sa no pulotu pa mai. Pa mai le tala ole upu fa mafala sa mo le ua manu mai tonu le court. Ai mai ringa. Ua admit li o fa ai le o fa siri se li o I leo ke o foi. Ai o te loa, e peisi lana saunoanga, e se report te stasio tu stala mai Samoa. Ia, na fai lungo la tofo, ia la leo. O I nala le fai e langa o whalongo, koe isi o lana tala mai. Ia le lau tato whalongo tu le report le na au mai, ia. O na wha bea mai la ia. O le ua admit, o le tala tupa, ua admit. Kuso le ua ka ngofi wha a akupa. A okupa. O te loa a o tiri fia liu loi. Ia soi fa. This is the longest 4 days of his life. Ka ilo kusi le kuring or kirisi masi pe ku kusa mar kuring or faso. Leia. Ale la o mai au faili poki fa mai. Ole upura fi fa mafa. Ole tala le fa mai. Only because ola fu sa wele suwa for sunga la au le marieto. Botato va aita to ia. Ya ole tu langa le na le wa lia e mai. Mo le vanga le nsa no ile te wale yo la wa ele tali ai na le famsino le fionga te mai tai famsino le mori mau mai o Marie e fa ngai nai ia le sum la wa fai lava sa no ngal te mai tai famsino au mai le ya Marie o Marie fo o lai makua se fe ai lumo si vai ma sem makua I se fe lava ile ai se mea e fa polina ai ka ngaka la ile se fe Leo Elia Ai ka ngaka la uma kwa maruruinga vai. Ya, ua matua maruruina vai o le tangata na mimi loa le mori mau a Marie. Ia mangkua la o Marie o le matua la ititi matua o Marie o le niso si vai. Le to o lua faa ipoipo o le sunga Samuel. O lea la o le asau, ele faula I le vaai a Marie sio tulo, sio nga anti. Ele o se mea ua uma foi, o na faafe mahanga loa, ua uma o na teu le vaa. Kasi lea vaenga, kasi lea pointa, ua lau sunga sauni, ma lau sunga le ataua. Awanga o ke iei foi ia uina ua o faatala noina. Ua ke I leo so mai o le kala se man, tua ina ua ufisili etu po oisi ia Marie. Ia ai tau mai. Ia ole tūlanga I le tūlou lava, o le ni sosiona to lua. Now, for somebody e taking a le risk o affairs fa penge I mani so kai ko lua kulo. Ai ua makua le popole ai ngā vaenga. Ai se I ka ule hami o kongo le mea ngā vai e. E le avea e ngā mau
o se mau ke le se ava ngoi fa mau ngai awa ole ala nga la ifia sa wi ke pepelo se me fafau ai e carry le luma o salva la si ma me ke ruongo ke ai maruko rua ma fasi ai ma oe ko ngange ruko rua ma angkos ma o vai ka fa pena ya le ta te fa ya tua ya le atu e me se lo sunga loi Ia, a fua tu le tūlanga leo o le tau mawhainga leo leo. A whapeo le mawhau leo leo ave e se mari mai i tutonu o le ko. O ke le yura masa salonga. What is their intention? A o mari fo ila o le skangaka le church. O le mo lia. E leo skangaka kangi. E ka ke fiu ka kau whaawasenga. All of the sudden you try and protect le kanga ko le ko ke moriang. What did I do? Sa le konga. What did I do? Like normally it's a good point. Normally e protect le witness a leo. Like o le ke kala ngomangi. Ai mako spinna ko lo mafo va pesoli. Pe ka ki whaavale ai maka ika ka mafai whaawasenga ia. And all of the sudden they move e protect le kanga ka o lailo ke charging. A whape alo ki whape e awangi. E le manga o e apia ia Marie. Drop charges Marie and withdraw. Eliminate Marie, my case. Can you look at the camera there, please, and say that? I'd rather look at you. Please, can you just repeat it right there because they're watching? A whape o lai manga nga o e ave ese Marie, my case. Drop ia morianga ia Marie. I withdraw le ia case ia Marie. The reason, o le ame walinga vested lako interest, ele kanga kalelo ki morianga. O le kanga kalelo ki manga nga o e ave fat pui. E makwai e fiu e kama fai whaawasenga nga ki o lo mawhau. It's like mol me vanga le mangule o so, pero kanga kalu. Punga ko i. Le ka ngu o lo le kala le masinga fai. It's like a kangaroo court. And o le mea kongua nga le wa fai leo ngi, man makanga luenga o leo. Ile whamasingonga Samoa. Ua lako ka mawhai e treat le whamasingonga Samoa as a kangaroo court. Punga o lola i kangaroo ku whakas. Ai whai fusuanga. And it's embarrassing. It's a shambles. Yeah, Maro. O me mari o longo mo longo lua ku kupa le la paso lo mai ya Elia ma fonga nge ma ele mia o lo ya le ka ki ke ya sa ka fai ka fai lu graf fai kon fai fa o le nga ya wa o te lo nei tato o tato tulanga na o update on leva ngor fiafi tato ko te to fa o le so taiao o wa o lu te tono le so freile le so taiao sa wa ia Samoa not here o le stofi taiao in America ale so freile Samoa no wingo le so taiao talto na o tolo tu ile tulanga o le famsinonga e fa au ile so taiao ile ia isi tula si ka ko karia la po fia ai u ile kala le o fai nge ele afio ngal tama tai famasi ya ole se i kaufi ke wa fia ise si mako yo ko ro kar kama moni mau ai atia ole matua o fia langa ka kau kupu mengi se i ko kofo le wodi i ile hanga ole me ole fau ya e te tau ona to taste ile lato medicines yes ya ta uir tulangan na entong na yai tolungan mato program ne manga fiafi ya ole fasisilang ole maliu ya le la tu ina tulung ya o se ole maliu fo yo sitasifo ya o te anko iai so matu ai ngai sa taua ya me se fo fa o matato program me wo parpala ruso ro mai ya le feo ya to te ro matu i te tonu i ai se yo wa fi se i taua fai tau ya ma vatule tulang ole fa mai senga ya ma fa sala longo fo fa sila silanga ole maliu tulona ia o Samoa ole au mamala mai lava ile tai sa sama ole tui manu ase ia ba ia fili mapuretu ole malai na valo ia o lo malo
Ua langona nei le leo I rama, ina ua wala au le tua I le tamā, le uso o se tuangane whaapelepeleina I le nei ainga. Le tamā ia sua, fuyono, vei, a fereti, wipa sua. O langiai nei malai loa e susu ai le sunga ia sua malotu ainga sa sua male au manga. E fio ai tu sani male ainga sa tu sani. Susu mai sua lii male tau maupu le mamalu ia sa sila whainga. Ua tu ole malo le sunga ia sua afereti tu lona lava. O le langia fo ilea o lo maile. Ua ngau ora saa I le fio le ainga sa tuala male maupu. Wa usuia le fono I se alii ma le toa ma le pule ia sa le murianga. Tu lona lava. Walangia foi filima pule tu e fio ai tupu fa no fonofo le fionga ia au waa. E fio ai ainga sa seu munutafa malo sina e fio ai usoli. Sur ma puo na fanua. E fio ai le matua ia la mustele. Ma liu mai le pa ia le toa fa ma lau fitalenga siria la ei ma le tapo inga. Awa ua usuia le fono le fitalenga ia fuyono a fireti. Tu lona lava. Walangia foi malai loa malai ola mana fuanga e fio ai le pa ia ainga sa tuala. Le to lua ia te vanga ma vai fale ma tua fitalai. Awa ua usuia le fono le fitalenga ia vei a fereti. Tu lona lava. Walangia ai foi whanua li ma fau papa e fio ai ainga. Aingo tupu aingo e ma aingo papa ma aingo ma venga. Le wharewha o sa taua ma lau fitalenga ia le alunga. Tu lona lava. Walangia foi whaatotoa e fio ai ngisa o le tamare malo. Fio te paau o le ala taua ma lau fitalenga moe mausu ma le mamalu ia te oe le ala taua. Tu lona lava. Walangia foi pai suai te kaloa o le li o le nuu. A fio ai roa pitu whanua mau whangalilo. E la te iai whaitau maututu. Ma le fitalenga ia au mua ma maninoa ma le mamalu ia whangasa. O lona sauninga wha le ainga family service o le awhaia lea I le aso valu o yuni lua wherua se furumulilima. I le marumalu le kalesia Yesu Keriso le upa io aso e ngātai I le Julai ono I le afiafi. O le tuatusi se furumulilima Robertson Road Favona I Mangele. O ona toe sauninga o le awhaia I le aso ngafua so iwo yuni lua wherua se furumulilima. Ele no fuanga lava o le ekalesia Yesu Keriso le upa io aso e ngātai Ele tuatusi fitu se furumulilima pa valu se furumulilima Kirkbride Road Mangry Bridge. Ele itu lai se fulu li taiao. Ona moli mai ai leo lo ne sai marukau Memorial Garden tolu ono tasi Buinui Road. E ua mali liutua. Ua mai mawaya upenga o le taua. Se nia le dei whaasara launga e sa o le dei ai. Fionga ia tuiloma ma tuiloma ma tuiloma. Talenga ia fuyono flemalu te nina Crichton. O le fionga fo I le li whaipule. Le tinalo to wha vau Ia nunua so le lei ma le nofo alo. Ma le ainga poto. Whapea le ainga wha vau. Soifua. Ia. Patua ima wha maisenga. Asiata ma le porkalame. I le tuole malo. Siau anko ia sua. Fereti. Si la fia fo. Te lo fo ile sa ta wha soa. Te lo si la fia uma. Ia sa ma feilo I te mi fo I o le. Maliwa si utama. Lo malo sil to ina. Dele ai taimi fo yo I mangele ma te o le swimming pool wa te mau wa le spa ma le sona I tae au ina I mangele. Ia ai hol fina ngalo au le tua. Ia e fa ia le moto e fa I fo I le matua. O ia na te au maia. Ia o ia fo ina te toe avea. O mai opu ia fa manuina pea le suafa o Yehova. Ia fa mai se le nganga o le tua pa ia o ainga. O fio anga uma ia walangia. Ia awa fo I o latou malai ma mau te tau ave e suafa matai mai ai ia tulona fo iso mantou Paulo ia wala ainga sa tuala ma matua fitalai ia te vanga ma vai fale ma malu ia sa muri anga tau lunga le por kalame onisi o tatou fa silanga masani fa mo misa e mau mai na I Melbourne
ia inga whātua le tua samu tasi na utu nā tulunga I na ia lātou matawhale ia mai tū malo wha mole tai fo lava ia mai sur whaasisilanga lea o le atuanga o le 5 tausanga o le fast party na utu ina tuilunga ia address ma le tangata e whaafiso tai wha mole ia ile lātou tūlanga lusu tā la le sapa seio ia na utu ina tu umala veilunga ia informations regarding le wha moe o le pese lātou fundraising I le aso valu o yuni haua le vaenga lea ia o lo mai le wha moe le aso lua suma le valu I le aso whanau o le vaenga wha tuatui le tua sa mo utasi I ina Melipone au se Adelaide correction Adelaide na o Melipone ia to fa sa watu ia vaenga na mo le fa to ala tu tatou I Melipone au Adelaide sa fa tu mo fa malulu tu ia ono le sa awala tasi mai le fionga ia pola te va te ai mo tatou la vai nai Adelaide na wa te atul tu fa silanga sa tatou Melipone ia o le fono le komiti o tapenanga o sui o le tu malo ia 5 suma le tasi na ua failtou emergency meeting I le aso tofi ono winga o le aso ioi taimi o nā nei le fiafi wau te lola le teitai Australia wha mole utangia mai ia le whaasisilanga le sainia ele fionga pola te vau teo ia ma le tō whālo apu te mese le lua afo le ono le taimi o tau Melipone Australia nga I le afo le valu nā nei e whaia I le Zoom ia o le aso tai au tau walunga ai le mātou porkalame o le wha moe na fuai o na mātou o mai ia o le sisinga fua mole ulu I taimi o wha manatuina I tutonu o Victorville San Bernardino ia manuu tūla lata le aso tai au I le tā o le ono wha solo tua I le fitu te tala aloa I ai le wha moe whaika ko savali le atau o mizauni ia e sa vatai pe ia fu sisinga fu ai sa mo dolu tato waso live tu sa o lungo le tau ia e male Blue TV ia ole a mau fu ile avanoa I fofonga nai ia ma so soani ai le uso pe avanoa mau le avanoa e te su mai e te feilo ai tato timo le tau ia sunga ya Godfather sunga ile loia ma le to fa tu vasa Elvis Molly ole si kau fa mo fa fu la au si kau fa la au langa ile se me fingo fie ro ile la tanto filo ia ile so anta yao ole a fa ta wina I foi e faitanga le tau ia mi tia fu le tau ia o fu tino le tau ia o fu mafana sweaters e lua tu ai nga o fu mafana e uia ole e sama auto ia ole taimi ni fa ta wai ona tu ulea I walanga ile tu mau ile sama mau tato fu siwa tau o fie ile so tau ia o lo langolango fo ile na ia ile tau ia style malatu fo tau mo fainga ia mau fo iso sizes first come first serve ia mau tato me ai so se fale ainga tato vendors ese fa tau uma me ai so se tau mafa ole mau fo ile so tau fifio mai matala mai au se yo tato mulu au foi ta alonga kirikiti o leo te whaalonga watu e iai le au mai au Australia e iai le au mai Hawaii au mai Seattle ia manisi o tato au tūla lata mai lava te tonu o Victorville nei tato whiloa iai le aso atai au ia ke o misi sisi vaenga sunga loia Alofa tu Laverne Matamaiti. ia moli le whaamalo ma le whaafteitele I le tuafine ia aloi maina le fionga aloi Belinda Queenie se mo le mātou apitanga nei e mo ke longo fie ua parapalaluva Belinda ua leva na vela le mea ai whamaitu ulo na proklame ua na namu mai le mea ai ia whaafteitele la vali ia me se fo le tātou no fuanga tūlanga mai na ngalilei Reverend Tamato ina malolo Yosia e vile mai Hawaii whaafikai kele wa se presinga mantou le auli nei malulu atu le umistatu taimi ona o tapenanga o le proklame moli le whaamalo ma le whaafitai se leni fo isa e ma awai mole au malanga
le tua puli tele to fa mnuia fa to fa tumu me o faalu ia tatou komiti Victor Vio lau songa le presidente ali o ainga fionga le te fono lau matia ma le tatou songa ile autostusi ma le teu oloa o tu uma lava fa tai manatu mai fainga malanga e ala ile ali taiao ma le avol feilo inga fa tai tele ma le mesili ma tau o lo malo lo si o to we no le avaini le o tali tale ia ka o ka mai ia le ke maros fora o bro se fora se uma foi fa fo o fala ia wa lava le proclame o le so taiao e maua tatou o tonga ai ai ni tatou breaking news ia ole breaka kulava i lungo le tatou proclame ai e tu ina sao pe live atu sisinga fua mo aso e tolu ai ai ni breaking news e kolosi ia mai lava asiata poli ataua po sauni lungo le tatou camera e au vatu ai nisi o tatou o tonga mo le aso taiao ma le viafi asiata le ataua songa le loia sauni mantou fa tu Victor Vio mo o tau sa mo langi soifua ma ia manuia. That unites us. It is Journey Together with Digicel. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Talofa lava and welcome to Roots' Barbecue Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Malu le haturu o lo feafio ai au kilani ni usila e tausa ilia ni la e Samoa mo so se whaatasinga. E ala I alo ala no ese ma me tiafu whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse marakau town I le Malai Valele. Le e Veni Pacific New Zealand.